Alhamdulillahi rabbil alamin. Haray hiɗen mari ɗo hoɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu ko kawtal ɓe men on sa heeɓi koɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki goto o gonɗinɗo aduna e lahara yo teddin koɗo makko. Haray hiɗen mari ɗo nendiraɓe tedduɓe aruɓe salmingol en ko marɓe boboɓe ko marɓe kadi taniraɓe. Haray hiɓe mari eɓɓore ɗo eɓɓore nden ko fi wallitagol neniraɓɓen ɗo ko honno ɓe famodirta e fayɓe maɓɓe ɓen honno ɓe wallidirta honno ɓe famodirta e fayɓe maɓɓe ɓen. Eɗen mari ɗo pay koye buy hannde ala famodirde e neniraɓe mumɓe no wodi juuɓe no wodi worɓe kamɓe kadi duuɓi ɗi ɓe mari ɗin e ko ɓe feƴƴini kon ko pellete no wodi koɓe mari en koɓe yewte ɓe inni gandal ko ɗiɗi gandal bindi e gandal gandal bimbiji. Gandal bindi ka defte gandal bimbiji on tigi expérience de la vie ɓeɗo ɓe yii bimbiji buy ɓuuri en min mbiɗo wawi janngude ɗo hunde hara kamɓe ɓe yii ka huwa wonde hiɗa ara hiɗa hunƴi théorie inna ko ɗum ɗo wata gasude goɗɗo ko inna ñande ko mi rewno nokkugo ɗum sottano fi kala hiɗa jogui gandal ngal ka ha donc wonde kadi goɗɗo so o towi duuɓi ɗum ɗon tun ko gandal ko marɗa gandal o ɗa hatto ñini yidugol e towɗo duuɓi haray woodi ko yii haray ko ɗum ɗon joni haray joni teɓe yewtore nde ɓe wiyaɓe kadi ko saɗi maɓɓe ko tooli miijitagol sifa ɗiɗo piiji ko holli ko wonde ma kamɓe kadi ɓe mapani jama men o communauté men o mo kala men hana jokkugol haaju mum haray ɗo wondi ɗo e hajja hafsa ɓeɗo ko janggayɓe ka ɗuɗal ga no holli kadi ka yaasi ɓe ɗumani ko intellectuel ɓe no wonɗo yiwde ɗo tan tañiɗo ɓe aray ɗo ɓe jangga kalfe ɓe golli sotel gi ko gaynoɓe université kadi ɗum noon haray ɓe aray ɓe sento ɗo ɓe jangga e ɓe golli kadi sotel gi on faami mo yiiɗo miijotoɓe ɓe anda hunde ka ok ɓeɗo kadi ko hajja Kadiatou Diallo ɓe ɓiɗɗo maɓɓe kadi no janngude ga Hafsa mo janngude ɗo premiére année kadi radio ko ɓantal l'islam kono innete hajje ɓantal islam yiɓe tawa e neniraɓe tan wallitiɓɓen to e hella belgique ɗo yiɓe tawa e onno yewteɓe ɓen fi radio ma représenté ɓe ɓeɗa kadi on andi ko hajja kenda ka ok sinon fala kadi puuti ɓe wawi waɗude ɓe mari restaurant on faltade ok siko ɗum a faal ɗon koyno hen no defete no wadde piiji buy si ɓeɗo fala keke ɓe heɓay guerto juɗaɗe kasa fo no woni awa ko saɗi ɓe mari kadi kamɓe kadi restaurant no holli kamɓe kadi no jeeya e nafa yoɓe waw no jeeya e wondema nafa kamɓe kadi ko tawta ene wawi famodirde mo kala men ɗo no hani heɓugol golle mum o hitti joni ara e jonneɓe makko jewte hono de kombo o chef de classe ɓe mon ɓe on hay goto ala ɗo hande awa gasi foye mum joni aray ok hajjey joni haray men min fewtina hono yewtorne joni haray ɓeya ɗo nini laami ɓen ka classe ɗiɗo hande ɓeyani no fooyi ɓeya arani hande donc haray e joniteɓe tolnana en hoɓɓe ɓe joniteɓe makko. Assalamu aleykum wa rahmatullahi jama julɓe seniɓe ɗo e wondonoɓe gadda fo hay ko ɗon wonano no salde makiri ni haray ɓe maka menen ɗo senade ka amega haray ko saɗi moɗon ko toli mo haray menen ɗo foppo e hoore konngol hoore law fawtodirgo goɗɗo ɗo foppo haray men en ni ko saɗi mon ko toli haray on e mbi ka mo senike ka moɗon fiye jokku en tan haray ko saɗi mon ko toli mbeɗa mari kay ono hajja ruƴe kadi no ga hande laken ɗo kamɓe werdi hen ɗo aray hiɗe weltonoɓe kadi kamɓe kadi hiɓe wakkili moƴƴa ɓe aray ga men ɓe sirrida ɓe naal tum ɓa jullirde no binde maɓɓe ɗo ɓe aray tum ɓe fitta kono ɓe arde kadi ɓe jangga buy joni aray hajja ɓe joni on konngol tolnano en ɓe. Aleykum salam. seeni ɗon ko fi ballodiri finuji faƴ ɓen ɓay ino makora fewni ɗo haray enen guila en on
Allah aray ko saɗi ko tooli joni ara e men joni o maako aray assalamu aleykum kadi waleykum salam aray min weltanike on moƴƴa min du'anike on kadi battane golleji ko jokkuɗon ga kon e tawde eɗen andi eɗe cayɗe wonɗe e mum hectareji ɗi wona ko wel fi kono alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen en tawi e hoore ko jokka kon fof koma acciten ɗum ɗon kadi aren ɗo laɓɓen ɓeydugol no faamiren ko honno rewirten allahu subhanahu wa taala on ɗo kadi ko hunde labande min weltanike on min du'anike on min torike Allah yo weltanon ɓuri komin weltani on ko gandal ngal accutuɗon piiji ɗin fof arɗon laɓɓugol ngal yo Allah okku rebbina duwa e barke e mum mo arsika on mo arsika e ɗin fof gollitirgol ko jaɓana en ɗum kadi o arsika en maralngol en ɗum ka bonata ha ñande tawoyɗen kala ko moƴƴinta en golleji ɗin yo Allahu lan ɗum okku en ɗum kala ko bonnata en golle yo Allah dandu en aray onon kadi karmokoɓe amen ɓe meɗen weltani on meɗen du'ani on Allah weltano on yo Allah waɗan on joddi jannatul firdaws onon fof e mawɓe mum e mawɓe maɓɓe karmokoɓe moɗon e karmokoɓe muɗum ara yo Allah hebbin ɗo e barke e zuriyaji men ɗin waɗana en ɓe lomtotoɓe en e ɗi moƴƴireji ɗi wonɗe e mum wonanɓe en kadi saabu yen heeɓu o nokku yen wawa fottude ɗo hande rewen Allah yo Allah waɗanɓe kamɓe kadi joddi aljanna Allah wata ɓe ƴettu lannaka ɓe itti ɗon ɓe fuɗɗi ɗum ɗon Allah waɗ en fof ko iwtiraɓe ɓaawa maɓɓe wallitoɓe ha o nokku ñiiɓa ɓuri ka ñiiɓi ɗo amaray ko ɗum ɗon min tawi min weltano on kadi taw moƴƴa mbattane ko mooɓi ɗon ɗo ɗon jangga ko e après noon hajja en feƴƴana en ko hikkitiɗon ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam. Haray kono oustaz e makiri noon aray ko hewtini men ga ko yo en yiikidu yewten battane o fay koye ko woni gorjirde en ko haray met ala wo jooma gande en no ala wallirde ɓe yewtude ɓe ka duɗe ga ɓe yewtude ka radio ji bayanaji no waɗede kono ha joni probléme ji ɗin no ɗuuɗi donc ha joni awane hande enen ɗo ni iɗen taƴƴin kono feƴƴa e men joni wonɓe lomtotoɓe ko ɓiɓɓe ɓe lomtotoɓe tawi koyen toro Allah yo newinan en dankoɗen boboɓe men ɓe o fewnana en ɓe ɓe wawa en lomtade wana ɗum haray na ko labba woni wadde ɗum ɗo noon golle sorna ɓenno ton golle duhiɓe ɓenno ton golle paykoye koyno ton donc haray o wawi ɓe jangande liste ele loteɓe ɗon haray hina golle goto joni en waɗa e programme min hollu tun hande faale o idée on min jonni haray onon kadi on wawa yewtude idée ji moƴƴi ko heɓuɗon o ɗon wawi ɗumannade orduma en fof moɓodiren kadi mo kala jonna idée ji ko heɓi e mum ko laawol mon wo reweten ko laawol mon wo rewteten fi en wawu famodirde e modiɓɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen ɓako ɗum ɗon moƴƴani en en fof meɗen abasa atilam yumkin aray tigi tigi on ko ɗum woni ko addinen minen min ala doole yummiraɓe nawluɓe uɓɓe ɓen haray doole ɗen ɗuuɗa kono noon onon jogiiɓe doole ɓen e jogiiɓe gandal ɓen wallahi si on faamodiri
en fof meɗen minen kadi expérience mum komin jogui komin watti ɗon haray e bawgal Allah aray e wawa heɓude solution probléme ji i yaltuɓe ɓen ɓe ɗuuɗi moƴƴi ɓe ɗuuɗi haray en tori Allah ngam ɗum yo ɓeydan en ballal ngal Allah haray min weltanike onon kadi ko nen noon ɗon men fi ardol yewta joni noon ko honno eɓɓirɗon ɗum ɗon fof so tawi haray ɗon mari ɗo min wawi on jentade par ce que ɗo joni min nani seeɗa fo e mum minen mbiɗen jenti o ɗo hande ko fewtininen nga ko andigol ɓe tun andigol jamanu fof ɗo jooɗi na e ko heeɓi kom ah joni noon ko en foppu meɗen darata ko honno ƴettitirte ah par ce que en yii ɓiɓɓe men ɓuri hande yalti en torike noon Allah yo acciran en ni ɓay koy sala gongol yalta ka yaasi gonɓe ka cuuɗi ɓe yo Allah tabintuɗi amin yaltuɓe ɓe yo Allah yiilu ɓerde maɓɓe ɗen o yilta ɓe o andina ɓe nden mere nde ɓe jokki wona nden ɓe haani jokkude ɓe yiltitoɓe arta ka laawol ngal on ɓe duwa jokkude ngol ɓe wona ɗon na anda ko en jonnidir duuɓe ndaaren ko honno gerde ten waɗen ñalande goo kadi ma si tawi min aroy e heɓoyde ñalande goo min andinayon hara en fof en fotta e ɗon nde ñanden kadi ɓurten yewtude ah ɓurten yewtude ara ɗon kadi mo kala ɓe mbi yijitade andi ko honno ƴettitirte ɓuraade mum ara koko biro en maati ko golle men ɗen fof neneɓe ɓen e babaɓe ɓen e fayɓe ɓen joni noon ko honno kamɓe siko babiraɓe ɓe wallirta en so tawi ko noddutugol kañum sukaɓe ɓen waɗa ɓe nokku gootu landoɓe tigi tigi on ko hon ɗum noon joni ɓe eɓɓi hay ko ɓe woni e mum kon goto yelaki luttugol e ɗum na en foppu meɗen ɗen andi ko honɗum waɗi si iwɗen kamen arɗen ɗo baɗuɗen ko waɗɗen fof kadi fiyoɓe ɓiɓɓe jewɗi goto yelanno ko suka ɗum ɗo woni wadde ɗo ko hande ɓiɓɓe ɓe woni ɗi gaari jino waɗa ko woni wadde subhanallah aray nemiraɓe tedduɓe ɗen torondir yandi sabi Allah ala mo ala goɗɗum nenen ɗo fof kala no mari goɗɗum ko okkati ɗum ɗo aray ɓeyɗen jonnidirde juuɗe ndaren ko honno ƴettiɗirɗen duumuraama so en waɗani ɗum ɗo na woɓɓe goo waɗata ɗum ɗon ka place men ɓiɓɓe ɓe neeɓi bonde ka yaasi wona capajo ma cuuɗi larata inna e gee ko honno noon fi ɓiɓɓe men ɗum ko satti wo ko enen ɗo joni ko ɗum ɗon men feƴƴini hande ko feƴƴingol tum message on joni men addoye ñalande woni ko ɗo woni ko nokkugol ko honto waweɗen fottude ɓurte yewtude noon anden ko honno ƴettitirte ɗum kay ɗo ano yewde ɗum ina important naam joni on manike hono no mari marɓe landal ma ɗuma on nani no ɓe yewtiri noon ka wono ɓeeɗa on nani yewtore maɓɓe nden kamɓe kadi ka ok ko ɗum waɗi si tawi neɗɗo fo so yiiɗi emi nani ɗo makuji hikkodirɗe hay so min yeeɗi jonnaɗo joni ko kara han ɗi heɓɓon haɗa ɓe weltanike on sena mo on e haray ko min innata hiɗon mari piiji boyi ko waɗo wallitade communauté on son manike eɗen andi hiɗen e saa'i portoɓen ɗo kamɓe enen Afrique ɓe wattino innugol ko jeunesse on hani wadde piiji ɗi kono se watti illa Europe ɗo comme woni wadde politique ɗo ko mawɓe ɓe woni wadde politique Europe iɗon andi issa onno yimɓe onno aɗen onno goɗɗo goo onno ƴettuno yimɓe o landiɓe wondema yoɓe waru be maɓɓe ɓe fof o wara o yeytoɓe goɗɗum on famtike on sayi oya yeehi ɓe fof ɓe yeehi ɓe waroy babira maɓɓe ɓe on sayi goɗɗo goo no toon kanko ronki warde ɓe maɓɓe o yeehi o maroy ɓe nokku o ɓe ari ɓe tummodiri ka lanɗo on o naam miɗo wawi natude komɓe naam on no lande an hajjaruɗi no andi ka lotirte ko woni walleɓe ɗo yanni on sey ono ƴittan ko raɓɓiɗi kon
landon ari cummidiri ɓe indi o mo faala ɓe darnam mo suudu hakkunde leydi e kam on faltike hoyno ɓe yohu e nder balɗe o ɓe arta ɓe onno ɓe fuɗɗo o sona ɗum o waray ɓe yehi ɓe fof mo kala yehi etoyi no maapi wondema lanɗo o waray ɗum ɓa wawani goɗɗo go mo wari yaali be mum on o yehi ka be makko o haalani be makko inni wo yehu inna lanɗo o yo waɗu fondation on ko fantike ɓe ari ɓe tumboniri ɓeyno joni haray o komi inni noon komino faala on fuɗɗo golle si wona ɗum si on waɗana Allah wonkiji mon ni fof goɗɗo go landi ɗon inni o mo towni hondu o landi o inni o joni haray lanɗo men jaaɓi kono joni min faala ya waɗa men fondation o mene kadi mi immina maadi ndi yiyattamin ko holla fewdo honto ɓaare sundu no wawi janɗude maɗa ko to so koto wona waɗa fondation on se lanɗo ini anga waɗali ɓemma on faltike Afrique politique jiɗin joni portoɓe avantage maɓɓe ko honɗum ko sendidirgol en e mawɓe men ɓen ɓe imagine wondema ɓen génération maɓɓe on feƴƴi ɓe anda ko fewndi ɓe ɗumanno ko ɗum waɗi Afrique ko wona kon jannede ka l'école ji humodira e mawɓe ɓe fayɓe on paygoy ɗon famodir ɗon ha watta wadde lycée hande kadi ko wolta kon o yaada mo ande rete a anda leɗɗe porte ɗo noon kamɓe surveillata ɓiɓɓe maɓɓe wondi application ji o ɗumaji internet e balɗo mi yi wano France ɗo mi tañini France kako Belgique ɓe moƴƴini application ina wawi installé ka téléphone ma an nene on téléphone ɓiɗɗo ma on kala ko ɓe jokki toon are kala ko a faala ko taɓe naata suppose noon enen Afrique goɗɗo wawata waddude nene anda koye ɗum ɗumani on ɗon ɓe taƴƴidiri e hakkude men e mawɓe men ɓen kamɓe ɗo noon mawɗon haray no andi piiji ɓurɗi ɗi en faltike ina ye en yawito mawɓe men ɓen ko wiyete ko koɗo tun enen tun nanta goɗɗo no yalta oynano min ben an janga nene an janga ka portojo ɗa ene mo yalta ɗo ina min nene an ko pauvre ma be an ko pauvre enen Afrique donc haray koyen ɓeydu wakkilagol mawɓe men ɓen joni temɓe haqqeji maɓɓe ɗin jentonen ɓe joni min ƴetta onno landude so tawi woɓɓe mano mari goɗɗo ko jangi o ko jangi so yiɗi mawɗo duuɓi makko ɗin tun hino yoyi gandal en faltike joni haray ustad ka kunu mana ok awa gasi no waɗi marɓe landal ma ko ɓeyditata alhamdulillah ko ɓe yiitinde feere ɗo ko alay joni e jama jolli juuɗe fii no wawa yewtirede ka cuuɗi no ɓuttira e leydi fayɓe haray ko alhamdulillah si allah ɗan o walli en ɓayna argol fu leydi porto te si goɗɗo heeɓi ɗo hara fewanani mo sinna so heɓama haray ko ɗum ɗon joni en wawi yewtude en fof mo ɓe jonnidira hakkille ɗen daaren gonno wawete yiitirde fii en wawi yewtude ko honno wawiten wondirde e modiɓɓe men ɓen ɓurta kañum e ɓiɓɓe men ɓen ɓay ko ɓuuri kon si probléme kadi no hakkude nene e baaba ɓiɗɗo on kadi ko ɗum ɗajentade sa ko ɗum mana ono yewtore hajja ruƴende no nani moƴƴa si nene baba fotta ko ɓuuri kon ɓiɗɗo on kadi ono fewugol ngol mettay fi ga si weeti bimbi haɗay ko ɗuma naam hajja kendaɗi ɗon onno ɓe mari ɓenninowo to kono ɓuuri welde onno tew ɓe o ka so wolan ɗo goɗɗum kono yewtere ko hajjal ɓe woni ɗo ko ɓe neniraɓe men ɓen kadi haray no moƴƴi ha donc haray fi ɓiɓɓe ɓen ɓe andi ɗo e fof ɗo e ngaɗi ɗo en jiiɗike e leydi kana leydi jumɗate haray ko yen jeeruɗen ɓen kiide no leyɗen ɓiɓɓe men ɓen e hoore diina l'islam hara ñande ko kamɓe kadi ɓe wawa en jokkude sina ɗum haray diina men ka yarata yeeso haray ko yen fof ko jondidirde juuɗe wallidire ndaren no ɗum ɗo wawa yarude yeeso ɗum ɗo wawata en nafude asi on jarama hajja tawra ɗo mari ko hombo kadi mari ko ɓeydita naam sawer min kadi ɗo haray tigi tigi wona noon hajjaruɓe en ɗo ha hajja kendal maɓɓe ni min kadi mi weltanike ɓe neniraɓe men ɗo barka sena maɓɓe on par ce que no woodi boy piiji ko wona lifede ɗo muɗum ine wallidire wallititidire mbuɗi piiji kono o idée ko kamɓe ɓe senode muɗum ɗo haray ko idée ɓurɗo e labede par ce que sa nani
bulleego mawɗo koko acci kon woni ko ronjum si tawi ko acci kon ko bulle o acci hay o mayani haray mayde makko nene yimɓe haray no idemo ɓeɗo senori on ɗo ɗen haray tigi tigi on menen jiidiɓe ɓe jiidaki fof ɓatmo jiidaki no tangini jiida haray fof no duwa wattande yiile yewtere e maako maɓɓe o haray jonnide wallidire fi maako maɓɓe on no ɓe litirtani haray yo allahu lan ɗon waɗu ɗum ɗo kama dakke maɓɓe allah ɗum ɗo konko litande moƴƴere si tawi woni allahu lan on wallitike e hoore ɗum ɗo fof jonnidiri juuɗe wallitike en geri en daari wooday woɓɓe ɓiɓɓe go faamuɓe si tawi woni heɓike ga ide moƴƴe moɓe jonna wooday faamuɓe ɓe tawata hara baraji ɗum hewtitoto ka ɓeɗo hewtito e kala jooɗiɗo lititimo inchallah gasi on jarama eɗen mari ga haray kadi ɓe won en jangguiduɗe noga sara kamɓe on ɓe kelɗi kono haray gore maɓɓen ko wonɗe koye yodde no yaade e maɓɓe e jonni te wano juuɓe ɓen ono marɓen duuɓi ley seeɗa kamɓe kadi ɓe yewta en seeɗa hay so tawi ko ɗum addi ono madama issa kono yiwɗa initiative ɓe ɗon kono ɗum anda par ce que onon ko goreɓe mon ɗa mari duuɓi jelni duuɓi sappo e jeetati ok awa moƴƴi yewta en seeɗa waleykum salam naam ok hano umu jamari ko wala ok ok jaray amara hombo kadi hajje min ko min nata yewtere maɓɓe nde ɗo tuuchilam moƴƴa par ce que koko communauté men on haton jini moƴƴa fewdu hande ka fewdiɗen ɗo ɗe en tunke allah subahana taala on yo allah moƴƴinan en ko ɓe adde mum ko wawinen heɓude feere muɗon nde franchement kasi onno ɗo joni hajja en minen on ka duɗal ɗo haray inchallah on jaaɓi minen komin jungo mo on ñaamo kadi e fi e wallilir ko hunde hittude o yii jama on fof ɗumanike joni konngol sakkiton komi jonna oustage ɗo kamɓe kadi wono gasa woodi ko ɓe man haray on sa min jonta e humbude mi weltanike o moƴƴa on waktu amen fawti seeɗa kono ko golle men e haray joni oustage tafadda gasi min kadi haray komi andintinta ɗon haray hino jeeya e ko ɗuma sakki en mo kala innayi ko kaari woni waɗaali hay goto ala e ennude ko min woni waɗaali piiji ɗin wona malayka jippoto yeeto en acce ɗum ɗo waɗe ɗum ɗa waɗe ɗum allah joni haqqille koye miijito so hiileyɗe potto ka wonɗen ɗo jaman fof no dogude lumbira ka maaje rumbina ka désert rumbina ɗuma maaya araga na fi kamɓe ɓe jogui koyen jogaki e télé makka tagudi maka haqqille ko woni komi faala hewtinde hay leyɗe porto ɗo ko seeɗa ɓe faami nafi rawna guri fof no faami sa fotti ɗo joni innen e rawna guri jo ɗa wawi ɗo inude ko lagine jeeyaɗa tan mo landoma kon to lagine hikkori e nderam law faami ka ko seeɗaɓe ɓeɓi faamuɓe ɓen faamuɓe ɗon nanana ɓe pooɗi ɓe faamaɓe enen noon ko ɗon wonɗen heɓude sattede faamuɗo si ari ko on ɗon wona jiwdede ha wonta fus toujours ko faamuɓe ɓen wona e piirede fiyo wontu fuy ɓe ga noon kañum si woni ha on tigui faami ko bambeteɗo on tigui bambe o wallitoɓe faamaɓen ko ɗum hiyeten ɗo kamɓe si ɓe jooɗike ɓe moɓodir hitande ɓe hittande ɓe innay ɗi mbuuɗi ɗo wallinen ɗi fi faamuɓe ɓen ko ɓe miijitoro ɓe heeɗintina gurdandi men ɗin ko ɗaɗi hitande ɓe hitande duuɓi o duuɓi sono kala ɓe yaltinanayi en piiji kesi ta jooɗitike andara e tawa gurdal na ɓurtinewaɓe hari sa yeeɗo ka garji ko ƴawirgol koƴɗe nga joni koya toon ƴawa tapirulan ma ƴawa ɗuma naɓe ha ka takko kaka ƴatal ɗum noon fof ko yimɓe woni e militade donc enen kadi si tawi woni woɓɓe ari holliti en ɗo feereji ɗi annduɗen nafano e muɗum ko enen yaltata sakita ɗin nden nafoore ira nden yewtere ka koye yimɓe ɓen andina jama waɗa ɗum ɗo koko hana teddinede hina en yewtuɗo joni gaynen ɗo tun hara onon hewtinayali
maako on ka nder cuuɗi par ce que si yewti ka cuuɗi tun laye haray seeni ɓen kañum kadi ɓe weltanama haɗay ko golle men en fof sabu si tawi woni so yii hannde innen wano Amérique to ɓaleejo waawi hewtugol e nokkeeli goo ko woɓɓe darti ha hewta to enen kadi si luwaji goo no waɗeede ɗo ɗi e weltora koyen wakkilo ɓiɓɓe men ɓe jannga muuto hara ñande goo ɓe tawete ka luwaji ɗi ndettete toon comme ça ɓe wawa e ndefandude haray ɗuma vraiment seena e mon weltinimen moƴƴa inchallahu kañum kadi minen kadi ɓe ɓurtay tambitade fiino hunde nden wuurira honɗum woni nden hunde ɗon haray ko wallitagol fi ɓe fayɓe men woɗuɓe e murtude ko honno rewete ha tawata hiɗen wawi ɓe sakkade murtugol ngol sabu kala ko hiiɗon waɗi tike ande hino mari sabu joni haray ko ɗaɓɓitugol ɗin ɗon sabuji woni association moɓe faala en mottodiral dal ɓe faala sintude haray hiɗen tori Allah subahana taala Allah subahana taala ɗuɗɗi sifa ɗe ngal mottodiral ɗo e sifa ɗe haqqille joni haray ko ɗum ɗo wiyeten onon ɗo buye mon no e association ji no e mojoɓe miijo gon ɗo wota e ndaaru ko hombo miijiti fi ɗum ɗo ndaare ko nafata kon en faltike min komi tottomo kala e mono kala wonɗo ɗo e association kala wondu ɗo oytumago e fenɗo jullen no buy arno ɗo association mbiɗo anndi ɗo e association ka on fof ɗo wawi ɓe invitude ɗo wawi naɓude miijo gon toon sallah on jaɓi mene ɗo hay so ɓe jaɓi hay ka worɓe ɓen ɗo min nodday ɓe ara ɓe ɗumanno min giɓe mi ari ɗo ko hande mi yi ono sonnaɓe no ari hino mari projet ko lutti kon fof ko piiji ko miɗo ɓuuri tañƴinade ɓiɗɗo ɗo si kelɗi ko ɓennata on ɗum oye minen ka min so ɓiɗɗo kelɗi ko baba si boni ɓenna on no nendela on a tefoyayno ka moƴƴi ka on andi ɗo responsabilité mo on hino tiiɗi haray en fof ko en sembi neniraɓɓe e biro en haɗa mene mi weltike seeɗa mo o joni mi acci tan konngol sakkitoro no haɗa man allo assalamu aleykum haray ko saɗimo on jarama na joni haray wayno mbiɗen joni haray minen kadi min weltori makuji ɗi min weltiki moƴƴi no makirɗon noon aray meɗen tori on ɗo yon ɓeydu ballal ngal inchallah neɗɗo windi ɗo ɗuma dara noon men si tawi ɗum ɗon kadi haray idée on haray no moƴƴi joni jangganema jangganemen ɗon mi hay si tawi koye français nayi à tous les Guinéens résidant en Belgique. Par la présente, nous venons auprès de vous, au nom de toutes les mamans, épouses, sœurs, filles résidentes en Belgique, solliciter votre aide. En effet, avons constaté avec regret qu'il y a un nombre important de nos enfants qui traînent dans les rues de Bruxelles, de Liège surtout. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur ces faits indésirables. Merci pour tout ce qui a été fait. Sollicitons un soutien moral, psychologique, de droits, de conseils. Nous comptons sur la bonne compréhension de toute la communauté, tout âge confondu, pour éradiquer ce mal qui ternit l'image de notre pays. Machallah. On nous manque ka gandal ko non jonnay ma hina mi jotu en fo ene mardo hakki janda onno gandal okkete piiji ɗiɗi cuuca en buy amen ɗo ida mari eɗen andi ɗo probléme no woɗi kono suusugol ara inna min jomi ɗo faala ko gandal ngal waɗi ɗi muɗum jonnatama daygu ɗatal no seppira no waɗi ɗo buy amen ɗo marɗo miijoji buy kono suusata arde yeeso e yimɓe ɓe anan ko en no suusimɓe ɗo fontugol ɗo jangga koko ɓe yahno ko donc onon si tawi on tigi heɓali wotaw añam ɓiɓɓe makko ɓe koye ɗumen ɗum an a heɓali feere janna sa heeɓi ɓiɗɗo kadi janna so yiɗon julaɓe no ƴetta ɓiɓɓe mum ɓe jonna mbuuɗi ɓuy fiyoɓe janggo koye ɗum nandi e julajo konga ɗo ƴettani ɓiɗɗo makko on juulo kono ina baba an wota juulo an janggo ka donc haray ɗen toɗodiri ɓen ma mais ɓeydi o weltanade ko ɓen taw gadi ko saɗi mon ko tooli ka onno ga
jon kadi so ari kadi wonde men jonne on tigi ɓeɗo me walisal mi weltani kon jangimo joni haɗa waɗen feere waɗen duwa joni minen tori onon duwa men kam min duytano mi waɗa namu amen o namu men o اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم aray en toriki Allah en fattike mo en jeejimo on projet ko faalaɗen ɗo ko Allah lan ɗo newinan en suuɗi allahumma amin Allah lan ɗo fewnu en amin fewnan en juriyaji men amin juriyaji fof amin kala soñjiɓe ɓen yo Allah lan ɗo ittu soñja o amin sellaɓe yo Allah selliɓe amin selluɓe yo Allah duumi amin haray en toriki Allah en jeejimo en fattike mo yo ɓeydan en gandal amin amin e dina jaɓaka no dande en ala e wawata de gayni hara gayna amin aki rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kono nane sikkono kon nayi o wondi ka ɓeaɓe ɓe bi fatunde ko ɓe arata ko ɓe noddama ɓe ok ok joni hajja gongore min jonni on ɗon hombane en joni duwitano en ɗon gayni ɗen so délégation noon ari ɓe duyike enen inni ɗo mayi soɗo mari ko yewta ɗon ɓe weltan ɗon ɓe jeɗo wawi soɗo waala kadi on waɗa e duwa to ko ɓurani o waaleykum salam enen kadi ɓe tawi ɓe enen ko goto kala ne wawa min jikriyade ɗum ɗo heeɓa ko ɓeydite nder koɓe addi ɗo kon fiino ɗum ɗo fiino wawi ɗe mariyete ɗum ɗo yeeso ara ɓe weltonama yo Allah yo ɓenen fof ko ɓuri moƴƴude e joddi allahuma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala ibrahim wa ala ali ibrahim allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin joni haɗa ko ɗum ɗon yewtuɗen haɗa ko min da ko saɗi mo on e daroyay so waɗa ɗo conférence luttuɓen kadi wallitoto joni haɗa en e asoyara on si allah on jaaɓi ane kam mi weltani ko salamu aleykum